Dance Mix Radio in the Philippines. This is DMC NetRadioFM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Katropa mo! Katropa mo! Welcome to the single largest party anywhere. So big! We got a whole new attitude. It's unbelievable! Right about now. Let's take a little voice. This will be the greatest night of your life. Good, on we go. Here comes This is DMC Radio FM Dance Party Mixes. A non-stop online disco party on YouTube. Hosted by your mixmaster, DJ Vic Donoso III. Grupo mo! Welcome to DMC Radio FM Dance Party Mixes. A non-stop online disco party on YouTube. Spinning the hits is DJ Vic Donoso III. Grupo mo! Dumangas Mix Club NetRadioFM. Your number one choice. Yudi Kaka, Dramulet Game. Once again, will the renegade master bass, bass, kick, 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 bass. Pop that booty, bass, bass, kick, 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 bass. Oh shit, bass, bass, kick, 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 bass, kick, 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 bass, 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 kick, 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 bass. Once again, will the renegade master bass, bass, kick, 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 bass. Pop that booty, bass, bass, kick, 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 bass. Oh shit, bass, bass. DJ RR Remix. He was born to be wild, grew up to be wicked, talks and free to mix. It's DJ Vic Donoso III of Dumangas Mix Club. Okay, mayang gabi Pilipinas, mayang gabi Dumangas, mayang gabi Iloilo, kag welcome sa aton nga DMC NetRadioFM Dance Party Mixes. Okay, nagsaylo ko sa YouTube kay okay daw medyo gutok na kita sa Facebook. Nakapirat ako sa Facebook. Okay, so dali naman kita magkitaw hato magkiyay sa ato mga exclusive mga dance remixes dali sa YouTube, no? Okay, sa gusto mag-shoutout syempre, nakalink aton nga live sa akong nga Facebook account nga DjVicDonosoIII sa Facebook. Okay, so sa aton nga Facebook live nakatutok sa Facebook live sa aton nga YouTube live. Nakatutok siyempre ang pinakagwapa dala sa may Iloilo City na si Lovely Girl. Lovely na lovely si Lovely Girl. Kamusta na Lovely Girl? Kamusta na ang buhay-buhay natin dyan? Okay, long time no see, no, long time no hear. But now, see now. Okay, medyo nadula ako sa mga medyo dudugay. No? Doon natuigan nga wala ako naka-live sa YouTube. Kaya medyo masako, yung medyo busy yung live, no? Ito talaga yung focus sa anong tawag doon? Sa buhay na may buhay. Okay, susumikap makapag-ipon ng pera. Okay, ang mga Japon si Lovely Girl. Lovely na lovely pa si girl, no? Paki-share lang sa aton nga YouTube Lovely Girl. Actually, share na siya ko na. Paki-share sa mga grupo naton dira nga medyo nadula. So, as of now, mataga Ilonggo lang anay guro ako. Wala pa man sa mga pangayaw. Nagsali kita aton ka Tagalog, kag English kung kita man lang din nga duwa, no? Mobile Sound. Okay, a year na rin bago tayo magkita. Okay, so kung ginabasa mo ng buhay-buhay, no? Minsan okay. Ang importante, lahat tayo ay still buhay na buhay. At alive and kicking. Okay, nag-broadcast ako live dito sa may Dumangas, Iloilo, Philippines. Kaya mabatihan kita or makikita tayo sa ating online streaming sa YouTube, no? Sa aking YouTube na DjVicDonosoIII.
At siyempre, pwede kayo makapanood na aking replay ng aking live, no? Dumangas Mix Club. NetRadioFM. Your number one choice. Magsaot kang magkiay-kiay, kauban ang Bunson Mobile Cell. Okay, RDC Sound. Magandang gabi sa iyo na. Long time no hear, RDC Sound. So dati nating suki. Musta ng buhay-buhay natin dyan? Instant mommy ka na? Sigurado ka? Dumangas Mix Club. NetRadioFM. Your number one choice. DjRR Remix. Magsaot kang magkiay-kiay, kauban ang Bunson Mobile Cell. Dumangas Mix Club. NetRadioFM. Your number one choice. DjRR Remix. DjRR Remix. Magsaot kang magkiay-kiay, kauban ang Bunson Mobile Cell. He was born to be wild, grew up to be wicked, walk, talks, and great to mix. It's DjVicDonosoIII of Dumangas Mix Club. Dumangas Mix Club. NetRadioFM. Your number one choice. Okay, sabi ni Lovely Girl, nasa SeaWall ako, DJB ko. Kailan ka pumunta doon sa SeaWall? Okay, kaninang hapon nandun ako sa SeaWall. Okay, paki-signal lang kung saan ka pupunta doon. Or kailan ka pupunta para mahanap kita doon. So, baka gusto mo ko ilibre dyan sa my Corbus. Okay, dalhin natin si RDC Sound. Kaso may shoota na siguro si RDC Sound. Hindi sa pwede. Dapat ang dali natin yung mga walang atraso. Okay, last Sunday. Okay, so nandito lang sa bahay ng last Sunday. Sige, Lai Rose, welcome to our dance party mixes. Let's go. Dumangas Mix Club. NetRadioFM. Your number one choice.
Dumangas Mix Club. NetRadioFM. Your number one choice. You are listening to Dumangas Mix Club. NetRadioFM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III, DJ Michael, DJ Renly, DJ Wilson, DJ Jam, DJ Jack, DJ Fury, and DJ Jesmar. Dumangas Mix Club. NetRadioFM. Your number one choice. La
DjVicDonosoIII. DjVicDonosoIII. Dumangas Mix Club. NetRadioFM. Your number one choice. Okay, once again, so maraming salamat to Lovely Girl for dropping by sa pagtambay. Kay, also to RDC Sound. Then to, sino pa kaya dito? Okay, may isa pa kanina si Lai Rose. At sa lahat ng mga naka-silent monitor, so welcome to our dance party mixes. Just invite your friends to be with us para makapag-enjoy sila sa ating mga live exclusive ng mga dance remixes. Okay, from RDC Sound, pabati naman advance happy birthday sa pinakamamahal ko na pinsan na si Dindo de la Cruz. Okay, inuman na. Okay, once again, happy birthday to Dindo de la Cruz from RDC Sound. Tayo ng dalawa, lagi kang laman ng isip ko, laman ng bawat panaginip ko. Ikaw lang ang tinitibok ng puso ko nito. Lagi rin akong nagdarasal, hinintay kita ng kahit tagal. Bigay ng may kapal, ngayon'y abot, kamay na kita mahal. The hottest, Most in demand and best looking DJs in Dumangas. Ladies, get ready for DJ Vic Donoso III. Kagrupo mo! Nais ko'y laging kapiling ka, ayoko nang muling nag-iisa. Pag nandyan ka na sa piling ko, okay saya. Yodi kakak, dramulet kid. Kampiyon ba? Hindi ka rin This nagkailangan pa. DMC NetRadioFM. Hanggang wakas ay tayo ng dalawa. Lagi kang laman ng isip ko, laman ng bawat panaginip ko. Ikaw lang ang tinitibok ng puso ko nito. Lagi rin akong nagdarasal, hinintay kita ng kahit tagal. Nang may kapal, ngayon'y abot, kamay na kita mahal. Dumangas Mix Club. NetRadioFM. Your number one choice.
on the ones and twos. This is DjVicDonosoIII. DjVicDonosoIII, the third of Dumangas Mix Club. Mix Club DJs, bringing you the hits. Dumangas Mix Club. NetRadioFM. Your number one choice. Okay, lasing daw si RDC Sound. Lasing ka ba? Mag-invite ka naman para sa pagtagay-tagay dyan. Okay, I believe techno version para sa medyo mahilig sa mga love song, love tech. Sa mga in love dyan, katulad ni Lovely Girl at ni Lyro. This is DMC NetRadioFM, streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines, and powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Katropa mo! Listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and tomo in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley.
Ay abaw, kanami sa mga idik mo pre ba? Ka mga tambok, kanami isang lawas, kag ka mga pagsik. Grabe ang kaon ho, samtang ginahimas mo ang lawas. Siyempre pre ginapili ko gani barkadahon ang mga matambok. Ti ang akon pag ginasagod ng mga sapat. Tanaw ba pre ang baboy ko ho? Daw ikaw gidang katambok. Kag ang akon mga kanding ho. Birthday gidya katambok. Aba pre daw ginapabati-batian mo ko ha. Maayo pa guro pre, mabakal man ko idik. Sagudon ko para sa birthday ni Yado mo. Labay ba akon pre, sa din ka nagbakal? Dito ako pre nagbakal sa Tatang Henry Lisa Livestock Farm. Magluwas sa mga idik nga ilang ginabaligya pre. Nagabaligya man sila sang kanding, baka, manok kag iban pa. Gali pre, okay makadto ko subong pre. Sige pre ay dali lang bala pre. Imbis nga idik kong hinahimas mo, nga ado akong hinahimas mo man. Ay ano bi pre, ay kagwapo abi sa imo. Tatang Henry Lisa Livestock Farm. Nagabaligya man sang idik kag mga fighting cock. Makita sa Barangay Bubog, Sibunag, Gimaras. Para sa mga gusto magbakal, mag-contact lang sa cellphone number 0997-4691977. Tatang Henry Lisa Livestock Farm. Lo, daw katigas ang ubumuwaw. Ay, oo, gani apo. Ay, sus kapudlay kung nagakatigulang ka na. Kanaamo lang siya kinabatsag sa lawas kag ho. Puro na lang kita si di maintenance. Hindi ka na magproblema sa bulong mo kay may bago nga butika diri sa Dumangas. Ang SJ Med Pharmaceuticals bala, nagabaligya sila sang dekalidad kag barato nga mga bulong kag nagahatag pa sila sang 20% discount kag para sa maintenance sa mga senior citizens kag person with disability. Sige apo, tara na babakal kita para ag makuha na discount. Ibakal, tatuloy ito sa badwa ho. SG Med Pharmaceutical, located at Binaplor Street, Dumangas, Iloilo, in front of Town Plaza. Owned and managed by Mrs. Josephine Lobaton. Nagabaligya man sa mga dekalidad ng mga bulong, dealer and distributor. Kag nagahatag man sang 20% discount sa mga senior citizens and persons with disability. SG Med Pharmaceutical. SG Med Pharmaceutical. Hi, kainit na gid Mabatyagan na gid ang summer. Tama, kaginot. Gani man ga. Ga, pakayuno bala ato na electric fan kay birthday na gid kainit. O sige ga, ipakayo kong aton nga electric fan dito sa Vol.17 Refrigeration and Air Condition Services. Kay nagakayo sila sang mga guba nga refrigerator, electric fan, aircon, washing machine, rice cooker kag iban pa. Kag nagabaligya man sila sang second hand nga mga refrigerator, electric fan kag washing machine. Kag may ara man sila sang mga branded kag brand new nga mga refrigerator kag washing machine. Kag nagabaton sila sang installment basis. Wow! I love it! Ang Cool 16 yara namtang sa Barangay 11 Dumangas, Iloilo. Sa gusto makipag-angot, magkontak lang sa 0921-3035-026 or 0917-3594106. Cool 16 is owned and managed by Mr. and Mrs. Radi and Lolita de Paclayon. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. Welcome to DMC Net Radio FM Dance Party Mixes, a non-stop online disco party on YouTube. Spinning the hits is DjVicDonosoIII. Ang grupo mo!
Surprise! I'm back. Yeah. Whoa. Yeah. Whoa.